Najstariji Grgurevčanin, 96-godišnji Branko Lođinović, jedan od posljednjih živih partizana, živi je svedok stravičnog događaja koji se odvio 1942. godine. Kako kaže, tada je imao 15 godina i pamti dobro to tragično leto u Grgurevcima. Drago mi je i velika čast da vam opišem onu tragediju koju danas niko živ ne zna. A evo ja ću pokušati da vam to opišem. Taj stravičan zločin koji je učinjen u Grgurevcima. 42. godine, 5. maja, 5. ovoga, koji je to Juna. 5. juna došla je njemačka ekspedicija da ubija Grgurevčane. Pa su otišli do Fruške gore da vide ima li partizana. Partizani su ubili njihovog oficira. Oni se vratili sutra dan, opkolili su čitavo selo. Niko nije mogao izaći iz sela, a svi koji je bio u poljima prevarili su ljude i rekli su koji domaćin ne bude u svojoj kući sa porodicom, biće spaljena kuća i pored pobjede. Tako da su ljudi, mnogi, da ne bi stradala svoja djeca, došli i predali se. Oni skupljali ljude u centru sela i tukli, pretukli nekog i tako dalje. Moja kuća blizu centra, 10 metara. Kad su došli po mog oca, moja mati kaže, Savko, sakri se da te ne ubiju. Kaže, ne, nek ubiju mene, da ne ubiju ovaj. I tako su mog oca oterali. A jedan oficir kaže, i ti i mene poterao. A majke istikne, ne majka. Majka kaže, pa njega on ne mada, idi tamo. Tako da mene majka nekako otegla i spasla. Oficir se zbunio i ostavio. Koliko ste vi tada imali godina? 16 godina, 15. Moj cis, jedan sakrio se u odžak. Njegova majka, rođena majka kaže, Galo, sviđi otište ti, opiše nas. I on je sišao i ubiše njega. Skupili su tu, 300 ljudi su skupili u centru sela. Počeli su i tući se maltretirati. Jedan oficir je došao i pitao, ima li ovdje pošteni ljudi? Kaže, nema, ali je partizani. A tu je bio jedan naš najljepši švaba, zove se Đure Erceg, koji je predsjednik sela. I oni su potrebili sve ljude ovdje, ovim putem, dotrali do ovdje. Tu su bile rupe, zemlja, jedan ovako rupe. I oni su tu pobacali. Počeli su da selja jedan po jedan i po 10 bacaju. Tako da su oni tu počeli ljudi da beže, ipak su oni skupili tako da su na kraju sve pobili. Niko nije mogao da tako, ni ptica. Ujutru kada je stvarno bila nedelja, lijep dan, ja sam, nigdje nikoga nema, niko ne da kažu, nisu pobili su u logoru i tako dalje. Ja sam došao ovdje u nedelju ujutru, oko 8 sati, 9. Niko me nije pitao ništa, došao sam ovdje i upitao me stražar šta traži, da vidim oca. Kad sam došao ovdje gdje sam stojao, krvave pene izbijaju se iz zemlje, pobacane ljudske ljudska djela. Strašan prizor. Od tada sam se vratio kući i rekao svima u selu, u mom kraju, da su svi pobjedili, tako da je napravio haos. Ali, da kažem, u selu je poslije toga počela mjesna organizacija komunista, pa su nas pozvali, nas 5, se da imenuje. Ne morate. Nama sad zanimao taj događaj, kako je to tog dana izgledalo. Vi ste posle otišli u partizane, pretpostavljam. Ja ošao u prvu poljsku brigadu. U prvoj brigadi otišao sam tog dana, vratio sam se
u Gregulevce, u 1945. godine u maju mjesecu. Dobro, to je... Čak sam tam kroz jednu. Učestvovao sam. Svud odavde do Dravograda, gdje je tromeđa Mađarska Jugoslavija. Pa sam da vam jednu kažem. Molim vas da sad slušate. Slušam. Posljednji raport vrhovnog komandanta. Jugoslovenska narodna armija izvršila je svoj zadatak. Nema ni jednog neprijateljskog vojnika sem zarobljenih i ranjenih. Tako onda nadalje. To je tako bilo, da... Čekaj, još samo jednu reč. Samo jednu reč da kažem. Da vas opazim sve. Danas, 9. maj 11. 1945. godine, završen je Drugi svjetski rat. Oko spomen obeležja Orašje, nadomak Grgurevaca, okupili su se meštani, predstavnici grada i boračkih organizacija i uz prigodan program odali poštu svim stradalima. Svake godine se obeležava to, jel, kako su ljudi streljani, tako da žalost, što se kaže. Tu su mi streljani tatin, očev tata i dva njegova strica. Dolazim iz poštovanja prema tim nevinim žrtvama. Iz porodice moje svekrve su tu Melentići streljani. Toga 6. juna pre 81 godinu stradalo je oko 300 meštana ovog sremskog sela. Svaka kuća izgubila je nekog od članova porodice. I eto koliko je bitno da se ovakvih dana sećamo, ovo je jedan tužan dan za Grgurevce. Da. Evo danas se navršava 81 godina od stradanja meštana Grgurevaca, gdje su fašisti i Nemci i Ustaše streljali meštana ovoga mjesta na ovom mjestu gdje se nalazimo i mi kao Subnor nećemo da zaboravimo sa mjesnom zajednicom i selom Gregurevci zajedno organizujemo ovo pomen, obeležje i sjećanje da se ne zaboravi ovaj događaj iz Drugog svjetskog rata, gdje su fašisti napravili ne samo ovdje u Gregurevcima, već i u Mitrovici i drugim selima, da ne pričamo sve zajedno. Zato je naša želja da dođemo i da upoznamo sve. Evo, danas je bila i delegat Ruske ambasade Oleg Stupin, koji je redovan gost naš i koji obeležava i vole da dođe na takav obeležavanje. Jer Rusi su i naši saveznici koji se borimo protiv fašizma, da se ne zaboravi. I ove godine grad Sremska Mitrovica je na dostojan način učestvovao u obeležavanju 81. godišnjice nezapamćenog genocida nad Srbima Srema. Ovo sećanje na stradanje Grgurevčana u tom smislu predstavlja deo borbe za očuvanje kulture sećanja kako se takve stvari ne bi ponovile. Ovdje smo danas u Grgurevcima, 81 godina od nemilog događaja kada je 6. juna poginulo negdje podacima oko 280 Grgurevčana, mladih, zdravih ljudi. Sećanje na vid nade i ovo dolaženje danas je ogledalo nas, refleksija samih nas, koliko mislimo o nekim stvarima, koliko se posvećujemo njima, to je jedna hipoteka prošlosti i zalog budućnosti za upravo one generacije koje dolaze i nauk da se ovi nemili događaji, da ove nemile žrtve zaslužuju poštovanje, pažnju, da dođemo ovdje, da im damo počast i drago mi je da ovdje vidimo ovako veliki skup ljudi i drago mi je da to još traje i nadam se da ćemo to ostaviti u amanet nekim pokolenjima koje dolazi iza nas. Prema istorijskim podacima i informacijama preživalih, toga leta 1942. zbog pogibije i ranjavanja više svojih vojnika u sukobu sa borcima Fruškogorskog partizanskog odreda, nemački vojnici su na polju Orašje 6. juna te godine u znak odmazde streljali 275 meštana Grgurevaca, među kojima je bilo i 15-godišnjih dečaka i staraca.